thlir tu le nga thatu zong zong te chibai le vek ole tun tuma chuan tunlai news chen khatte ron tiri kan tum don ani tunlai in phailama kan mizo omte ruang char shit kan nei le zau thina azialo kop mai mi puite kan thim khurta na poima ome phai pathian tu zirlai chol mang tur gohoti a thin char october ni som ni sani som ni le panga khan goa pathian tu zirla ommek taite sen zanun siama chu chol manga aizola a hokonga pathian ni khan gohoti thona tum hun bola a ruang char ani kumsum tum le pani mi chol huna cheng zanun siama hi january thla khan youth with emission ywam training school dts mysore karnataka a tharuk chung pathian tu zir turin akala azo nuwa hian goa azir turin akal le ani goa hian thakat vel chau ala om mana cholmanga ho atum kolkata atang aizola tho ho atum chu traffic jam awanga nang lavin gohati atlangta a rel ho tura in rom han lain pathian ni chama khan airport bola arwang char aneta ani zonun sima ruang hi gohati a hian postmortem ni in thoton ni khan aizol thenpui ani a tlai a william ngal ani brigram chamin delhlum october ni som ni sani som ni lepanga vani chunga kumsum ni champa zayon veng chu voin chonu dar ni vel akhan anna thona hmuna brigram chimin adel awangin a thi vani chunga hi golf gandhi memorial high school sakchat meka ain lowa chonu dar ni vel akhan brigram chimin adela champa district hospital panpui ngal ni ma se anunna anchan man talo ani vani chunga hian an puile afa te pani akal sana thotan ni zana hian tei war pui ani anga toleni dar som pakata hian voitur ani ang